abusia for my Ghana mu ha ni museke maka akoye se sasemba monte na wamfa wonu antum na sa asam ne fa won na so wanka bibi amfa mfa ho a eya na sometimes ye busa wo de se bi o kafra wo ye chimifo anasa wunim nyansa na ade a yanka se sister ya Nayas ade ne kunu hu nsem beto mbonte so se eya ne ya ye pa se ne kunu ede ne namundro so apart from so ne be ma no ejan no na be ma namundro so nim dia be ma ne eje anasa o hwehwehwehwe wo no ho na ya de sister ya Nayas e kan sam dodo na ede fa one ne kunu ni jaye o moja no na enda me ne wo ka se be ma yi so ababonten abama ya sister ya Nayas anu ye pa ka so no so ko edro bi so krampo enye eya bayo Nayas ntino ko edro so na dia hye no kra hye no ka ne skra ne sunsuma ati ne mu se oni Nayas ejai de na bom no mon kokot so mon kosensan krata se e bia mi enipa simesi me ne Nayas sese ye ni hon mu biom nti eya ban munji ntum se me ne Nayas ni wo biom na bo no opon so mon kokot enkoye bibia Nayas nam na se bi o kafra endi ahoma ma ba mo efe be wo so ne mbe ma ahodo na ena ebubo show ba ni nyina no krampo ma monten embeka bibia enfemfa yes sister dia all ye hu na bra be ma na e training sim ne say e no training sim nana wadaroma me pacho tie me question yi say no audio na e twago no se wo de Nayas akobosom so say obema bia woni ne beda bia no bosom no emmo no ana emma na be ma no ne da ye mpo no emu no wo say be ma no wa bubu kura ya sesa na ye de ne ko Ghana na je say ne bo na so akatua no ya dey wa tua no enti enti ana nipa bebre nim se woni Nayas agya yo enti ka na wasum na nabre wa be wa ko he de kanye wasemwa but ye pese hu se Nayas no woni na jai ana woni ni nyaaye yo obafro meni ni nyaaye se wo ware se obi ka se wagya ware a na eye se sabio ensa wode ko hu abusuafo wode bema no ensa koma no court amko gina ya mo ware ye no watwetwam ene na kire se wo ye oba sabio woni ekunu woni ayi na eno de wo ye woniema de opese wo ye bia no na waye obeduru ha sei hamburg ha eniema se ya no ko Ghana ho a ya oguso a oba ha na oye so na sabi obema matisika aware meyire na sabi onam na emema efafifawo bema bie no ha ya obeti ase menso no me ana osan bedru Ghana no sukrande eya me yakra yese ade ya me yese ka wo de oba yakra no aka oba ye onema trasidin na ye wade onam radio station na wo kumani mu asensem a anim na oka edi gumani mu ase wato wodle ma so me ne nana agisika eno so so na kame no metime dina ma be ma se be ma ne na akase bi obi afa no kamani abre kametimi ayesa kamani abre be ma be na obetima so na yire nsa se na oba no na Nayas no ye John se Nayas no obeso ne nsa se eni be ma wenkoda na ko no so ayesa oba frodo wa kan kure etina sa nyema wenyina na onam radio station ka e provoke me a e ma me etu sa na mo ne say na e fe Nayas no na no ode okwa bontina be ka de obeka bia no ona nipa begina die sa na tie dia mesum me no me som na nanom e fe wo hene de asanteman e be ko so nyina no eye na nanom sika dwakofi e beba no ya fa ko fa e fe se bishop so ya fa ko fa e fe osofo bia so ya fara nanom so ana ogibesi ho wuduru konfa no che animu ho no mo a enye bishop ayi na si ho ayi konfa no che ayi adawroma ya wogi sikadwa ema ye enesi ho otumfo etnase na obodwa methodist ene praise bi ni hwanhwane no omfa omdom enko ho nananom abosomfo akonfo ana ede omdom ekotwa na namuhia etime no me som na ayi amamra ye tontwene etime so no se wo si me frɛ o papa ka che o papa se Nayas niema wonam ogumani mu ase wunya ya ware na o sa ya ne niema na wo se ono na ono gumani mu ase no e kan se ono na onam o ye niema basa ono mu sa gumani mu ase me o ma kwa bonte akoguna ni mu ase eti on ka che ne ba no na onfa mensa ene onko court na onko twa menua ho na menua nyina ho na omuntwam na sumdue emra no ntena ne ba oba fro sabio enye Nayas nkwa na sabe ne na ware
Madi kan aware adetina sani pa de man kwa ni sa mo gye o ma no ko de ba bia adede egusu abro wa de wo koto de senya wasem na ko fa no ho me fra papa no bona mania papa ne se wate na wa fra Nayas na Nayas eba no onti nka eno ase na Nayas afra ne se o eba ho onti nka nto no de onti nka ana ajaminu yen eso atiatina minia na ko gina manem what you tell? Radio station. Not that and sana one fan ko hu abusia for family wo. Oh family no any what is one man na na mo no e wo abufuo sapepepepepepe because obana bia ma obetra so obi ne ne anyi ne yire obie ni ho sa obie ni ho obi obeka semo ya wanka ni yie na se wo yire anase oye na nje so be ware dia na se wo kasem we se ne wanka asem no fe na tiemu yie mo na mu tiemu tie ne yie ene mo na bloggers na mo ka obi asandi bia bremi ya wote wa wo ka no se wo na wo yire wa ye no ho ade o wasa de na kogina court asesa bibia na se oba ne nkogya ya ware no nam no ne member deda na wo se me man ka se nkokuno man ka se nkokuno me mitimi kum nipa kum de ukum nipa wa ye bone na emom Nayas na no odin oko kase sia obeji wachinye na emom no ko wa famisa amreme ankotwa ware enum na se okobe ma foforo bia hode a na no mo achi no na wakana nu mu asem se ayi wakoba adwaman eti so pene to no pene no a tie we enya tenti bia o we kro tie kedi kwa se we kro ma e ba bonten kotumni kana ko na kasem de na asem ko minini ni asem okoye no jai ya okoja kami ni e kra masumu adwume oti ase eti no yen se to kra mo bosum kase a wo nkranza yen nyina yen na ye na eba ni say na audio no etimi pia bonten say woni ni di nkomo because enipa omo hye na ase empempem emu asofo MPs fo chese emu akonfo kura sa hye man na se etimi bu se edie ne ba ya audio a woni na na tom adi nkomo etimi pia bonten eye wo ana eba ni say enu kwasem me kura no eye me nwanwa esanse nana ukoho asofo akukudam emu bishop for ya okowa okokoto omo ene ahemfo kese a okokoto omo na sabio wonyini di nkoma ema bonten yeah fellow Ghanaians your friend Tvgh Anan the doubting Thomas me wo eni jesem sunko bi edebrewo di obi apene daachi bia no eno hu adwuma ena oye se opese wo YouTube daachi anase wo social media handles ne daachi eye perfect dia then baby back Ozitech oho ena betumi aboa ama wetumi advance na me catch you say Ozitech ombeboa ama u social media handles ni na akoso they will boost it for you Facebook ombeboost ama Twitter ombeboost ama TikTok ombeboost ama Instagram ombeboost ama na de wo mu kura ne say YouTube no hwe eba no subscribers ombeboost ama eba no followers ombeboost ama eba no watch hours and also boost ama yes a drop baby ona na wo na so obi san subscriber e sign add up we na opede kaya moto ba na ze dey na me catch us omo so making money ewo social media handles no say for YouTube or social baby social media handles na dey me say Ozitech and the bebo ama we making money ema wo nyambo every month bia you make money I bet me a sustain you abrabonum ombema wenya from 0 viewers to a million we na opede kaya moto mbium se wo pe Ozitech echira kwan a enye rira kwan kra ma me fa number no ntubia se de be abetuna from na opese wo kosua anase wo pese wo boost to social media handles na oni omu bedidwa 0598 697619. Me repeat number ni the amount 0598697619. Ozitech na or say you make money every month. Ebusia for ya dia yanka say u mesia be ma esi ka na nsam esifa na nam so man krofo bi ka say be ma nti wudi dro ho agro pa ande wasi yesuro ebi mu so ka say sise cramp edro na odi nya oba na ati oba na nu sise enti no sise no de ye ni ada ho pa ye wasi etunu se ya de am be ma no cramp ye ba be pem a ye be hu kwan a ye be fa so ye be gye matum na nye sapa de a enyama ebeji insem social media handles ni nyina na attention TV nti bon mo de aso be like wa share na wa comment e we videos ni nyina eso
Ayari a ushia mu abonti abome nsambra ne na frame ohima echa